Yes, Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalindag singil? O na yan, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak ba't ngamin, Barok? Taigatang ko matitila ko. Manoy at utang ko, tata? Limagasot lang mat kidi, ah? Dakla nagdaytan? Dayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wain, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limlimagasot mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, luko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baknang day tatao mo. Ha? Nay, Pagtiling? apay, asino ti ka, Luis, anak ka. Day di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan huwag sasaw. Bayadan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay, kasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick. Sano masagit itilugan ti Rick na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag naan nga rugngay ti motor. Pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay ah. Malala, bay-bay amod. Ingka ka umangalin anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta manin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrek ti fisit ti karabukob ko nanang. Jak manganin, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Umanak ka manay. Inalang ko na ya. Manuti kahit siya kwarta. Iba kanta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Wala na. Iso nga imbagam no manuti kahit mo. Daitid ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta, daidulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Reglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wide, ang bumutan ti kabsat mo, basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Huwag nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan, kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awam pa'y kiidi ti kaapanan ano mabartay. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartay. Iso na laeng tano kanayunad na mga rod ti uminaw. Amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun, nanang. Adda ngamin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo ah. Sige nga ron, nanang. Sana bale, tadi na siguro na mo nga da kwarta na kada kayo.
Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga ribulaang ti itid ko. Tata Tino, umutang akman pa iti may sakaban na pagasyo. Saan apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tay aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tay ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo dagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutim abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayagbayad ken ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka manen Luis. Apay, naginumamanen. Iyan ti balay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ken kan? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak Luis. Oh? Imposible Ang mga no nalipatam lang tata. Mano ti utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti adu ti utang na ditoy ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Manuti utang na. Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkag day siya kabsat ko, tata. Isuot tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman na. Adtoy, Tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Namarbartek ka man na simangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga ron malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tanggamin ti madiken ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mo no, ingatang mo amin iti arak. Saan na nang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diya karuda mo na nang. Diya mutin malagip. Kaslaad na ng tudak. Diya malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kankwa na. Ay. Damagag to mga agpaisukan ko na nana. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talagang aron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararamid daan niya. Ay na, pudno dayta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na.
Jak nga rod amaw. Nga maiputeng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amang ano yung bartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, Tata Tinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayo agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may saakaban man na abagas ti utangak, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag kawan. Oray inung tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang Tata, may saakaban ti utangak kon. Agpaunaak manan inton umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene, ni Luis di lumapas. Kat may basang-basing nga magmagna. Padagasak man. Luis! Barong! Lumamasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngante bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat, nagbayad iti utang na nung kasto yan na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kuya. Bayad na kami ng tata. Mabit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayad ako. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nag-inom kami. Iliblibrida. Kahit, ayan nga ron ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagi pa na. Ang mga nung narigrag ko man na. Ay, liklikang man nga minun ti arak. Amangan mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan na siguro ang marami ti kastanana? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo it amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan ba siguro pa nagtakaw ti gaston? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito niya. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imadutila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka kadimanen? Ay, saan pa'y tata? Umayak agbayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang akmanan wenno saanan. I love you, Nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Kauwan yung mau no ada ta iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Ito'y, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may nasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya,
Ay, malumay. Nawan mi sa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo di simbahan na. Tayo nakmang ti diti kwarta. Ha? Ala kiti nanang. Ang sukat kayo. Dahil tayo di simbahan. Hintay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gamno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam. Tadublyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan yung agiina. Kasjay na nga raw jay kabsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, no nabartay. Agag nga agag. Ang no na usawa na yun, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud Mayat sangagpay suno kanayon ang mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabay sa panaginom iti arat. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinuma nga ro ti panunot na no kas di makainom nanang. Kaano ti sweldo ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kabsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat sa nung nakainom ka. Sasawin nyo mo, tata. Kasusamot nga aldaw, ti pa nagsusuldo yo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadak king katata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti siyat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak no nakabayadan. Saan pa yung barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dahil kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag na dyan kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na ito. Dahil ito'y tilistaan. Dahita, kita mo ti utang ti kabsat mo. Diyan kang mabasa. Iba kamlatan naman o, tayo itid ko. Ay, adda pa yung utang ni insan mo, akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karda. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun tapat pag gumasama dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti dahil diya karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang yan. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagim tararamidan na numartag. Nakagalan siya manana. Iso ang nakagatang manan tinayon dilahog dito store ko. Iti splik manandag ito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung istor mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lakok. Umigpigsan saki diti kitang bito istor mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako awan manan.
Napukaw man ti kwartanan. Nagbartek mga minon, idi kalman. Awan survey ti panagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya! Ay, imposible matay tan Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga Roden. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisungay ni Dip Jelot-luto ka bananak kiyo. Ala, awada. Naikimusan ti store mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluwag pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kang tumanin, kaka. Tapno makarugi ka man ay. Nay, si kamagayam, kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag kaka, kapilitan nga gisursura kitilang ko kuna. Tawan mo tantay store ko. Nala, edi nga raw ta agpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natag. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kong dayta kada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo ta mabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayem mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode ti may sagot ita kada kayo ngam sakbay na at dadagitay tattaw ngagtaktakaw iti videos tayo sa dan to upload kadagiti channel da. Madamamat kit din ti proseso ngam dawatak latta ti tulong yo amang i-report kadagita no bilang makita yo gagayam. Tay kunada nga rodan awan madi nga aramid apo maot wenno agbayag. Addan tulat ta pagpatinggaan dayta. Iso asika ngagtaktakaw iti video sardangamon dayta nga aramid. Manipod kinikabsat bagbag san na pudno nagan tintay drama ita. Kastoy mantik ko na ni kabsat bagbag. Dirman ang biyanang, adaman mo't kapadasa kakayat ko pa'y drama ken ka. Kapadasan namang tadlinglingay, ken mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengan. Gaputan na bannog ken naumak ngagtrab-trabaho iti daga.
Nagsapula kiti sa balya pamatauda kiti kwarta. Ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod ti agsalaysan. Bagbaglakay, nakitam tay kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adda ya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong rod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Wen, tay naganan siya na kanaw iti naglakwan na iti lugan day chay. Ah, di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen, mayat gayam ti agbay ensel iti lugan lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho. Kan agmekaniko. Mayat kumatikas di ang negosyo. Jak to mo. Ultimo agmotor, jak ammo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ha. Kit ka sa mga kasuro gawa mo motor uno, bisikleta lang ko ma. Uno, agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagaduwa trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awang mo lalugan mo. Katuladak nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakin ko na day ta trabaho. Talin niya na, ti kakasta. Nalaing nga agmaneho, kun nalaing wetlaeng ang mekaniko. So, kasta, ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan niya. Dakkel mo gayam ti matubo dita. Ay, wala abagbag. Ngam depende. Iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumangkay. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, pas kumay ti balay. Dingwan, kan dumabay. Ah, ayaw na niya. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapulsintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasam kitay. Mala, hintay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainuang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manja ko, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmatun ah. Tuladak na uncle ko. Kaya saan nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ako kung tinuang ko ba kayo. Napagpuo na ding ag-ahente. Lalako kung tinuang ko ba kayo. Iso nga nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahente itanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho ba kayo? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Ala nga rod. Ingkat. Tapno makaawit kang laeng nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, ang daya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Padasak man mo ti ag-ahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti ag-ahinte. Tulakit di talisto ka kag sapol iti ilakom. Gatang marudan ti lako akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng.
Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpastura. Kumutong adagi di akalding. Ay kat ano sampay nga isa kat tiyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglakong. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi di. Anya? Kahit si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isursurok ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga no utaangen da. Awanen di pagpuunam. Ay, wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti kalding ko. Ha? Ay kat, ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. At natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, taraknag. Adaan mo yung alakaw. mawamutyam mo. Padasim man timapan ija bagatan. Taamangan no adala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Una ko na dapay latay bakayo, nana. Talun sa dagitay bakayo ite. Wan, talo, nga mawanan, Pinartik ti may sa ibi birthday. Hagasim man. Birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may ti day di asawa. Anyan, nagsosyal mo tag. Talaga kasta. Isungarod ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak iti gumatang nga mawamot. Iso pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya ataragan niyo. Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam to'y tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sabati pakpakang kaw. Mala, gatangit nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nanginaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray nakutong day ta saan atakong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong. Kuha natin ako, Sem. Agday-diet siguro, Ala, gatanga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, uray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo, Diyak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta nagatang mo ababoy. Wan magay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ila ko iti 7,000 day ta. Di ore 8,000. Mabaling. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da, partsinda. Ay, una niya. Sige ma.
Inak ikontak tinagatang ko bakit? O niya, magaslamat lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito, oy. Automate. Wayne, tapno saan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw? Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kan tulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo ti danom tayo. Oy na, nagmayatan nga eh. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kastong lakay. Anya serbi ti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, ting gatang mo dito eh. Wen bakit? Ada man ang gatangag anwang, duha anwang. Ilakok tumanan itinangin ngina. At danto man maganan siya kaon. Anya ti kahit mga gatangan tano sumaruno. Ay, nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw, sikat ti makamong, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa nga ikan nagiti kwarta kanak ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka. Kas ahintay. Ay, bayat sagi iti kita mi ti dayta anak ko. Medyo, nanang. At dama ta. May matikas na trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awali na. Nataydan. Nagpudo mga tagtrabaho dyan talong. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya. Ay, boy. Manutay urnong tan. Umdas nga tanga igatang tayo ti tricycle. Ah? Kunak man, no urnungan ta, pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan ah. Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti serbes. Ah, kabailak matanggal. Ure ahinti aklay tinwang kas kada bakbaka. Ikawan mo na. Awan mo mangibagpaka adi mo kabailan ti gumatang iti serbis mo kanakan. Mayat kindi ah. Tadan serbisyo. Apay. Amom ayat ag motor pagbag. Agpraktisa ka hanggan. Agsuro ak. Nalakan sa laang mit amasuro. Awan. Nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang. Kanakan. Bakit ilakok ti tricycle ta? Tagumatang ak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti purwens. Magugnuha ka. Mabitak lang makaunong. Basta gagitak agbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo, anya. No kabailan na. Di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitog mo. Apayaya kas ta ka. Napipiyakan ni uncle mo tasigudan nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inot tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaadaw iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay no kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbeit. Agay-ayab niya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabien, lakay. Di kan mapan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italahaeng. Kun adda mapangko kita na lako anwang. Sige mapana ko.
Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Taka mo gaya mo ay takay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak tayo. Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Uy, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang gintalo kaldeng. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na. Di mo naawatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak tunubi ka. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubi ka. Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu Rona? Kaano ang ginatang yu na ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag na ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Agsusultin sa tikana kakiti panag-ahintira. Ayan na nga'y. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw ng ahinte di asawa balasang ko. Maya magindi unain nyo ko maapatarimbahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak ken ni bagbag, uncle. Ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakom lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko itibayin sa bakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket bus mi tibagbagimi Sige tarumarak. Inkam agsapol iti mailako alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo ako rata pare. Uwan ba na? Napnaga kitos to. Nabibit gayam abumak nang karnap ti ilako. Wala, tasaan na namasapol tipunan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, no Rabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mapukpukaw anwang kan kaldeng iji amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anwang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anwang kan taloa kaldeng iti last week. Anya? Ay, nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang ti si presento. Natiliw kami. Anya? Apay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Gunggo ma! Nagkunan namin na makikapun ka iti dadya ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmut gayaman. Garon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakon mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang iti lugar tayo.
Ha? Namundasak bakit? Katuan, iso nga agrorotap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. So busy akton. Ro na bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat ka bayatan ti kada di pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Nagita ka ti pampanunuto mon? Ti panunutam. No kasano ang makarwar ka. Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat iti nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di ngay naramid ko. Isadya kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo nugayem mo, bagbag. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parity script kan parity drama ti gayam yon Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello everyone! Imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tintay patangatang wanay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani kabsat lusing san napud no anagan tintay drama. Kastiti ko nana. Dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado ti agar aram kan ko ana. Kat gapoy ti dayta, medyo madi tinamnam ko. Tasana siya ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akun pati? Ay na, saan na problema dayta? Papay, dagita laubing ayat ti adda karbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming. Di na kumamot parigatanin Tani, marigatan akmat nga agkarasubli dito'y balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nangrunakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditang aganak. Takasla apo ko tamot laangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Reming. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dua, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sang butong tati agin na yan, Remeng. Ay, kabagis. Damag kung agar-aram ka nun ipatikan ka. Wen manang lusing. Makalawasin ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyum day jay apatay. Kaano bulili kung day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada ar-armun na ijay daya. Balo ti ar-armun na ijay.
Kat ijay mo abagatan, adar mo na single mom. Kat ijay mo amyanan, adar mo na abaday. Ha? Sa ita, si Kamanay, ti mo na. Ay, agkakanat ti mo na di apatay. Sa pa'y paggigiddanan na kayo ngar armay. Kasano day tangay. Di no aklonen jay talaw. Sa aklonen mat. O di upat kayong anubya na. Jak amwa kasta amanang. Damo ka ka siya lang tararman na. Ay ka siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga gayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino ayat ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wen manang. Nukas nga road, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Nanang, adda kwartayaw. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naipos man nga rodan ti gatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan anak mi kinibakit, nanang. Alan kwartayaw man. Uray lima gasutlaan. Uray utangit mo isaw. Namaan yun tumo nga min ti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak, nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga men. Di ka agbirok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayo sumanauna na. Bangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan di apo kuyaw. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tata mapatay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin naram kayo pailaan. Jak magpaparam kang kwana. Isumat ti umay agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pay. Awan mo't manglapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno ada kadkadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, ado ti punga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulis ko. Oh, Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si kamagayam ti sarsarun, huwag ka magmagna, patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kas nakaagtutubaw no nakatalikod ka. Ay,
Aya. Ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga eh. Ay, inak man ag merienda di tatali papa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanabo ngay. Mapanak man ni balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatali papa. Tagumata nga kiti merindaan me kini ading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mapan ka man ang agarab. Wana. Ano sa kon, tabarang aklunan nakita nga aldawag. Patay, di ka masaksakitan nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat naibaga na, maumuma ka noon iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo, kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man, di nakanto kano aklunay. Kuna naman, di nakakano pagan ano patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko. Iso nasaysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maaramid gayam ni Riming tikas ta. Tiyamok na singpot ti kamsat mo. Nagsaya at mag-ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasamo ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kaano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat, jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, basta gayam. Malak, jakon mapani di balayda. Kasta magayam ti ugali na. Lagado magayam di bagbaga na may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Unak no nasingpet day jay aremeng. Traidor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalik pa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Lusing. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan din. Ay na. Nag-sweet ka gayam, Lusing. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Lusing. Ay, si Kamo, tila damdamag. Kababaay, ang mga noad na makangay, patay. Ay, di ka naglibak, Lusing. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayuta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Ay, katuwa na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumo nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000, anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras na gayam. Wan ta krasnak mat ngamen. Iso kras kamaten
Ay, Oh, adto iti kwarta, Luseng. Ka, bumatang kay tinabanglo a siyampo. Ta siyampo am tabuok mo nalanlanit nga main. ay, Ken gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas a kita. Ken agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, Patay. Suruam ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa king ka. Ken agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, Patay. Agpaili ak intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, Patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa ita kukuya nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumula ay. Ha? Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit tura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, isupay atin ang tiniti kwartak a pagpapintas ko. Ha? Asino? Ni Patay, a pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na kayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa. Manay Gino. Eh, ana na. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonada. Yung padpadan tumot lang ang mangurkurangas. Ay, orasanay. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat, tay na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana kasta. Dagdagin yun ang mga ikasar kada kayo nanang. Ano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot Gino. Ha, siya, pay. Nanang, nadamag yon ti maipapan kada Auntie Luseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni ante mi ti day japatay. Ay na, nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni Auntie Lusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan nitatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japatay. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglokon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni patay tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang Luseng. Kung naman alas ti ugali ni patay ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnama, amatid tirik na kinkwana. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan magkindi Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram ngamin idin ipatay. Muwang nga rod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love.
Te, darling. Anyat planong iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itagat senior citizen nga agkas-kasarditan. Ay sana, katawaan na tadagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkas-kasar Isu nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yung lipatan apurwakan dagita po ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarod nga agim pake. Tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wun Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutin ijedakkel abalay o may kami mutan. Ay, sana. Nababain ka ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Jose, dudwa talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod nga aramidan ti babaw na yun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan na dumabay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga akasta, nagasawa ta ka nga rudain. Wala, agaanos ka. Anya, sa nabalay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti sidaam dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugian mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Nanusa ko. Alright, tadakkel ti balay ko. Oh, Luseng! Luseng! Ayan mo! Nagkaak dito'y banyo. Ay, aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama, ti dalus ko. Patay, apay, aya. Umay ka ngamin, Oh, apay, aya. Ayan tayo charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na, nagasidig ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo, din mo lang magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo no saan? Malala, unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din, igawan kan. Katuan apay. Masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo igawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Hingga makitsindan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nana,
nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni dayto yan. Jak maawit dagito Ket apay, paggigid na mabagkatan aya, ay na losing aya, bakbakit ang kan, ngam di mo pala amutar aramidam. Sagay saam abunagen nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laeng ay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Sabaglam day ta. Ngalangar, agrubwata ka. Tapno masapa akmet laeng ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manu latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati maibaon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagang ka, tagdakala dito'y balay nga tugtugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo't patay. Engam ibagbagak laeng. Engam, ala, kaslaawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapate. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanya. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka ba yan? Di ka nasagsam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbit ti kaadam dito balay. Loseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Sa nga pula putahi ti lutuam, takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Nandaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawa na, taday tamot la tilibangan ming agbabarkada Luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam ha. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka nita alas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan Luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sangagapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti dayto abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kiting to'y inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Ha?
Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak, taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga rum ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidan na kunkwa namanang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, kapumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam sa mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti ket sinina akon anamin pinsan. Dita na risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daydaman nga rod ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. Ti kabsato no gayem mo lusing. Ala gagayam, di tan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan!